Dapat dia bawa ini loh, bawa madu. Ntar gue ganti. Siap dulu guys, takut ngebug anjing. Bosen banget, ada lagi dah. Pasti gue ngedice yang udah tricks gue. XP gede sih seinget gue. 41 doang aja. Skip dah. Udah gitu aja, anjing. Nggak ada anta banget, nggak ada anta kehidupan. Suami istri nggak jelas. Bentar guys, gerah aja. Nebi lah, kita ke Nebi langsung lah. Wow. Di heal loh, terima kasih loh. Terima kasih loh. Masih berantem. Kan battle lagi anjir. Pikachu bagus. Duh, gua nggak ditipu batu, mati gak ya? Gua takut mati, Gua nggak ditipu batu, Cet. Tapi antem aja kali ya. Dia nge-grow lagi. Aduh, elektrobo lagi, ngeri banget dah. Gak efektif loh guys. Karena gue burung. Apa kalang daunnya ya? Sonic Boom. Dia tipe normal deh Sonic Boom tuh. Jelek guys. Poplio. Poplio tuh air guys, seingat gua. Starter juga. Let's go.
Cih, di grol gua. Lucu kali hidup lu. Plak boleh. Seingat gue dia gantinya ini. Pursuit boleh. Udah nih, gue trial udah. Iki tahun. Ntar dulu deh, gue masih bingung guys. Ada yang baru loh. Gini nih biar gak ganggu guys. Dipakai ke orang ya. Ntar aja ya kita pakainya ya. Belum fix, belum berubah semua guys. Tim gue masih aneh-aneh. Kita disuruh. Tar, di sini ada jalan guys. Kita cek dulu. Seperti biasa. Shot bell boleh. Aduh. Move.